Reka tubaze Bibiliya hariya mu cyete cya Yohana hariya inyuma tugomba gusome ijambo mu cyete cya Yohana niho tugomba gusome ijambo ry'Imana cyete cya mbere inomero z'urupapuro na majana 72 hamba tutarasoma baje kubashikiriza intasho za pasiteri wanje twari kumwe ejo ku kagoroba k'ijoro n'abandi bakozi b'Imana twari kumwe maze muzakire mu izina rya Yesu. Ngaho rero dusome umurongo wa mbere utwamaje kuvuga urukundo rwa Data wa twese rwaduhinduye abana biwe. Imana niyo irashimwa kuba umutwe w'amajambo gusa. Urukundo rwa Data wa twese rwaduhinduye abana biwe. Murabe urukundo uko rungana. Data wa twese yatubwiye ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatuzi kuko batarimenye. Abo nkunda none turabana n'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishuwe. Icyo tuzi ni uko Yesu niyahishuwe tuzoba nawe. Nasomye mu cyete cya mbere cya Yohana igice cya 3 ku murongo wa mbere. Aha tugeze ku murongo wa 2. Abo nkunda none turabana n'Imana, ariko ko tuzomera ntikurashurwa. Icyo tuzi ni uko Yesu niyashurwa tuzosa nawe kuko tuzomuraba upana. Kandi wese yavakabira muziga kwita ariyita nk'uko nawe ari wera. Imana nishimye. Iryo jambo dusomye hano muri iki cyete, iri jambo murumvise icyo jambo nyamukuru riri muri aya majambo ni urukundo Data wa twese yatubwiye kuba turi abana biwe, kuba twabaye abana biwe. N'iryo jambo naho utahariwe gusa twagiriwe ubuntu bukomeye kwitwa abana b'Imana. Twitwa abana b'Imana. Imana ifise abana bari ino munsi y'inzu, naho Imana ifise abana kandi ibyo niko biri, kuko niko tubyumvise ngo kandi niko biri ngo nicyo gituma abisi batatuzi kubera batayize. Irahoye kuko batayize bishize gucurama mu by'isi byabo, cyo gituma biswe abisi. Imana ibaha igihano cyo kutamenya iryo banga, kujya bari mu gihano kuko batayimenye. Nicyo gituma tubanana tugendana mu modoka mu ndege hose, ariko ntibatumenye turi mu ibanga rikomeye cyane. Ni ukuvuga ni ibintu by'igiciro kirenze cyane. Ntibayimenye ko batayimenye, natwe nyene ntibatumenya. Igihe cyo kutumenya kizogera. Gatatu twihe ubundi murongo umwe mu Baroma, ushake gusengera Imana. Mu Baroma 8 mu cyete cyandikwa Baroma 8 niho tugomba twihe
iryo jambo Abaroma 8:18 naryo ku mutwe w'amajambo avuga ngo iby'ubwiza tuzohishurirwa. Niyumvira murongo wa 18, niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa, kuko ibyaremwe byiteze guhishurwa kw'abana b'Imana biguhamiye cyane. Niyumvira umutwe w'amajambo mwahabonye ingene havuga ngo iby'ubwiza tuzohishurirwa. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tugiye guhishurirwaho bukera ejo hirya y'ejo. Ibimenyetso biragaragara neza ko ari ikintu Imana igomba ishure vuba cyane, kandi abantu bazokibona bumvise. Umviriza ngo kuko ibyaremwe byiteze guhishurwa kw'abana b'Imana biguhamiye gute cyane. Ibyaremwe byiteze guhishurwa kw'abana b'Imana. Yewe twagira ubuntu bukomeye cyane, ni ukuri twagira ubuntu bukomeye kuko turi abana b'Imana, kandi ngo ikindi kitarahishurwa ngo ni uko tuzomera. Ntimwavuga ikindi kikiri mw'ibanga ni ukuntu tuzomera. Icyahishuwe ni uko tuzosa. Nibyo bintu bibiri. Icyahishuwe ni uko tuzosa, ariko tuzomera ntiturahishuwe. Amen. Nicyo giti mubona itutameze ko siko hariho abameze gutya, hariho n'abigize gutya, hariho n'abashyize ukuguru ku kundi, nabonye ko bashyize ukuguru ku ntebe. Kandi uko umuntu ari kose ntatebane urashaka kuturara utubona ahindura ukazibona avuye kwa kundi. Niba ukuboko uko ari hejuru inkokora gutya akaburinganane, ni ukuvuga uko umuntu amera biracyari kure ko umuntu azomera. Mugabo umuntu uko asa neza umuraba uzosanga ko asa naneza ujya mutabo twaciye tugendana eragayasanga ngisa kwa kundi n'amadamu wiwe nuko yasiyamera n'izina. Amen. Kuko ibyo byarahishuwe. Byarahishuwe kumatana abarabakuka matana kagezweho. Wowe ukibaza ngo yajyanaga cyangwa yerekeye ariko usanga kwigorora, kwibyuna, kugarama, mbega ibyo ni biki? Nagira ngo aryamye hameze neza, ntihajyane nyene ntacyorega, ariko usanga hari ibindi bintu. Umviriza rero, ibyaremwe byose byiteze guhishurwa kw'abana b'Imana biguhamiye. Abana b'Imana turi mw'ibanga rikomeye. Mu mutima turajyana ntibakumenya, ndakumenyeshe cyangwa tumenyekanye neza icyo turi. Imodoka turimo yobaza igahita, ntawaturinda no guhomera neza abantu, ntawagenda, ntawohirahira, ntawobituma kuvuga bati hamwe ikiriyo ariko kubera batatunze twebwe tuzikuwe. Amen. Abana b'Imana ndakwifurije kuguma muri uyu mutwe w'abana. Satani biramurya mu mutwe, yirirwa arabakuramo, yirirwa aragaragaza uburyo bwose akiriraga kora ibishoboka byose. Ubu ibisigo bikora ku nkoni zikomeye, hari ibisigo byasohotse byamaze amashuri yo gukora muri twebwe, ugiturira kigasimba kuko bakikika oya oya wasiruka giturira kigatangira kuko bakikika. Niyo ngora ndakwifurije kuguma umwana. Amen. Aho ugeze ubivamo ugakiza. Ega hari aho ugeze uva muri uyu mugwi, hari aho ugeze shaka Imana hawe ku rurimi rwawe. Imana irahabona ahantu ugeze. Data nta na kimwe
ntugiyemo muri bya bindi wabwira icyabona ni wewe nta n'icyo nongeye ko byose urakoze mu izina rya Yesu amen.